Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere umutwe wa M23 washyize hanze itangazo ryatunguye benshi kuko bitari byitezwe. Ni itangazo rivuga ko ihuriro rya AFC n'umutwe wa M23 byatangaje ko kuva ku itariki ya 4 Gashyantare 2025 rihagaritse imirwano kugira ngo ribanze rikemure ibibazo byihutirwa bijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi ku baturage. Iri huriro kandi ryavuze ko ridafite umugambi wo gufata umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Epfo n'ibindi bice, ariko rikavuga ko ngo ryiyemeje kurinda abasivile ndetse n'ibirindiro byaryo. Iri tangazo rije risa n'iritunguranye kuko umutwe wa M23 ubwo wamaraga gufata umujyi wa Goma mu minsi ishize wari wanatangaje ko uzakomereza no mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo kugera mu mujyi wa Bukavu. Iri tangazo ry'ihuriro rya AFC ndetse n'umutwe wa M23 rikaba rije nyuma gato yuko abakuru b'ibihugu batandukanye barimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, barimo Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Samia Suluhu wa Tanzania na Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ndetse na Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia bamaze kwemera ko bazitabira inama ihuza SADC ndetse na EAC. Ni ukuvuga umuryango w'ihuriro ry'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC ndetse n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Abakuru b'ibihugu bihuriye muri iyi miryango uko ari ibiri bakaba bagiye guhurira mu nama imwe nyuma y'uko buri muryango ukoze inama ukwawo. Bitandukanye n'inama yabanje y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba itaritabiriwe na Tshisekedi, ubu noneho yamaze kwemera ko azayitabira ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe byamaze kwemezwa ko azitabira iyi nama. Iyi nama igiye guhuza SADC ndetse n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ikaba igiye kwiga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni inama izabera mu gihugu cya Tanzania. Igiye guhuriza hamwe ibihugu bigera kuri bitatu: u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na Afrika y'Epfo, ari nabyo bigaragara cyane muri iki kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri ubu Afrika y'Epfo nayo yamaze kwinjira muri iki kibazo, aho u Rwanda ruyishinja kuba umutekano mu burasirazuba bwa Congo utagaruka kubera ko iki gihugu gikomeje kohereza abasirikare ngo bafashe Felix Tshisekedi kurwanya umutwe wa M23. Ku rundi ruhande ariko Perezida Ramaphosa nawe agashinja ingabo za M23 kuba zica abasirikare b'iki gihugu nyamara baragiye mu butumwa bwo kugarura amahoro. Ndetse kuri uyu wa mbere ku butumwa yacishije kuri Twitter yavuze ko nk'igihugu cya Afrika y'Epfo bafite inshingano zo gufasha ibihugu bya Afrika kugarura ukwishyira ukwizana kw'ibyo bihugu. Avuga ko igihugu cya Afrika y'Epfo kitazareka guha ubufasha abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo bagire amahoro n'umutekano bakwiye. Perezida wa Afrika y'Epfo akimara kwandika atyo, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makoro yagaragaje ko imyitwarire ya Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ngo nta kifasha mu kugeza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku mahoro, ahubwo ko abasirikare be ngo bakomeje gupfira muri iki gihugu kubera inyungu ahafite mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ni ubutumwa Yolanda Makoro nawe yanyujije ku rubuga rwa Twitter hari ku wa mbere tariki 3 Gashyantare uyu mwaka 2025. Akaba yasubizaga rero ubutumwa bwashyizweho na Perezida Cyril Ramaphosa nanimaze kubabwira haruguru, aho ashimangira ko adateze gukura ingabo ze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ahubwo ngo agiye kureba uko zakongererwa ubushobozi haba mu mubare ndetse n'ibikoresho. Abinyujije rero muri ubwo butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Yolanda Makoro yagaragaje ko Perezida Ramaphosa ngo akwiriye kubwiza ukuri abaturage ku mpamvu ingabo zabo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yagize ati: Abanyafrika y'Epfo bakwiriye kumenya ukuri. Ati ntabwo ari ugufasha abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugera ku mahoro. Ati ahubwo uri kohereza ingabo zawe ngo zirwane intambara ya Perezida Tshisekedi yo kwica abaturage be. Ati kandi imvugo nk'izo nizo zituma Perezida wa Congo akomeje gutsimbarara mu gihe ibibazo bikomeje kubaho. Makoro kandi yakomeje agaragaza ko Perezida Ramaphosa ngo yohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku nyungu hafite mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yagize ati: Bwiza ukuri abaturage bawe ku bijyanye n'inyungu bwite ufite mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ati kibabaje ni uko izi nyungu ari iz'abasirikare ba Afrika y'Epfo bari gupfira. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolanda Makoro akaba atangaje ibi mu gihe hari amakuru avuga ko Afrika y'Epfo iri muri gahunda yo kohereza ingabo n'ibikoresho muri Kivu y'Amajyepfo, aho umutwe wa M23 wateganyaga gukomereza urugamba. Ariko kugeza ubu nk'uko natangiye mbibabwira, uyu mutwe ukaba wasohoye itangazo ry'uko wahagaritse imirwano yerekezaga muri Kivu y'Amajyepfo kuva kuri iyi tariki ya 4 Gashyantare.
Ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23 wo wamaze gutangaza ko wahagaritse imirwano, mu gihe ariko kandi ku rundi ruhande Afurika y'Epfo nayo ivuga ko ifite gahunda yo kohereza izindi ngabo muri iki gihugu ndetse kandi ikazongera haba mu bushobozi ndetse no mu bwinshi. Biraza kugenda gute ibyo M23 yarwanyaga nibikomeza? Iki gisubizo tugitegereje mu nama y'abakuru b'ibihugu by'imiryango haba wa SADC ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Kuri uyu wa mbere ariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yanagira ikiganiro n'igitangazamakuru cya CNN. N'ikiganiro cyagarutse n'ubundi ku kibazo cy'umutekano uri mu burasirazuba bwa Congo ariko aho gihuriye n'u Rwanda, ndetse Perezida Paul Kagame yongeye kubazwa niba koko u Rwanda rwaba rufite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu gusubiza iki kibazo Perezida Paul Kagame yavuze ko ngo ibyo atabizi. Umva uko yabisubije. So let me ask this directly, Mr. President. Today on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. Uyu munyamakuru wa CNN yamubajije ati nyakubahwa Perezida, ngiye kukubaza ntaciye ku ruhande. U Rwanda rwaba rufite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo? Perezida Paul Kagame aramusubiza ati ntabwo mbizi. Umunyamakuru ati ariko ni wowe mukuru w'igihugu. Perezida Kagame aramusubiza ati yego ariko hari byinshi ntazi. But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda and that Rwanda would do anything to protect itself? I'd say 100%. Aho Perezida Kagame yakomeje amusubiza ati ariko niba ushaka kumbaza niba muri Congo hari ikibazo gihangayikishije u Rwanda ku buryo rwakora igishoboka cyose kugira ngo rwirinde, ati nakubwira ko ari 100%. Does this risk a war in the region? I don't know. I don't think anybody is interested in war. I even don't think Tshisekedi is interested in war himself. But he has been encouraged in that direction by people showing up to fight for him his wars. Umunyamakuru yakomeje amubaza niba ibyo bidashobora guteza intambara mu karere. Perezida Kagame yamusubije ko atabizi. Icyakora avuga ko nta gihugu na kimwe cyifuza intambara. Ati na Tshisekedi ubwe ntayifuza. Ati ahubwo bishyirwamo n'abandi bantu bamwereka ko bashobora kumurwanira intambara ze. Uyu munyamakuru yakomeje abaza Perezida Kagame niba u Rwanda rudakura muri Congo amabuye y'agaciro rwohereza hanze. Amuha n'urugero rw'uko u Rwanda rwohereza hanze Colta kandi mu Rwanda ntayihari. Gusa Perezida Kagame yamubwiye ko rwose ihari ndetse abishatse yajya no kumwereka aho bayicukura. Perezida Kagame akomeza avuga ko ibyo bidashobora no kuba ikibazo. Ati kuko abantu bakura cyangwa bungukira ku mabuye y'agaciro ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kurusha abandi bose ari ibihugu nka Afurika y'Epfo n'ibindi by'amahanga. And these are the Europeans who are making noise about it. The comparison has been made. Uyu munyamakuru yakomeje abaza Perezida Kagame kucyo avuga kubamugereranya na Putin, bakavuga ko ari Putin wa Afurika akora nk'ibyo Putin yakoreye igihugu cya Ukraine. Perezida Kagame ati icyo banyita cyose ntacyo nabihinduraho. What can I do about it? But I am what I am. I have to be who we are. Ati ariko ndi uwo ndiwe kandi ngomba kuba uwo ndiwe. Ati kandi tugomba gukora ibyo twagakwiye gukora. Ati narabisobanuye igihe kinini. Ati ubu rero tugomba gukora ibishoboka byose tugahangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya igihugu cyacu. Kuri ubu rero nakubwira ko igitegerejwe cyane ari iyi nama y'abakuru b'ibihugu haba abo mu muryango wa SADC ndetse n'uwo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ndetse kandi ikaba yitezwemo ko izafatirwamo imyanzuro ishobora kugira ikihindura ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibizava muri iyi nama ndahari kugira ngo nzabikugezeho, ariko kandi niba utarakora subscribe uyu ni wo mwanya wo kubikora kugira ngo ujye ubona n'ibindi byinshi bitambuka. Mwifurije gukomeza kugira ibihe byiza aho uri hose.